o Abraham o le tu Isaako ma le tu o Yakopo i le pa ia ma le mamalu si tātou watunuu ia au na le atua mo lātou wharetua o tina o te maa tutua ia ma le lolo si tātou watunuu iso o se tafo le laulangi o lo mafuta mai ai whaatalo whaatu le nei a fiafi a wheo le whato a e a whealu ngo le laupepa nei o Kevin Uruiva le nei ia ma le whaangasolo ina fo i o le a onga tu spa ia po le Bible study ia su e fo ia fionga pa ia le atua ia mo tātou va ai fa manuianga le atua o lo i totonu lana fionga mo i tātou lana whanau o leo a fionga pa ia le atua o lo ola lava e o mai le a fiafire nei o lo o whapeo na iei le mana i le upo le atua ma o i lātou fo i e whaalongolongo i ai e tupu ai le whaatuatua ia mo lātou ngalua i fo i le mana o le atua i o lātou wola ma soifua ia o e au no tātou o i lana fionga ia o wā o lana upu whamai wa ia whaasili lana upu i lona suafa. Wa whaasili e le atua ana fionga uma i lona suafa ia e o fo i le atua e submit le atua i lana upu. Ona o lona fina ngalo lea mo i tātou. E o le ala fo i le ala ino tātou su e ana fionga ina ia mawhai ona fiso sohani le tātou sa avalinga. Ia ma i o tātou i loa o nahala. Ia ma tātou wha moe lo tātou hutua. Ia vele nei a fiafi e to e su o le tātou a o ngatu spa ia por tātou Bible study. O lo tātou tala noa i le anapongi o le kile ana te tatalaina le mana o le atua i totonu ia te oi. Amen. Ai tātou tele i ola i le upo le atua le nea fiafi. Tātou womo mua i lona nofo ahli i le nea fiafi. Fisoso ni mai lona anganga, le anganga o le poto ma le whaalinga. Ina ia mawhai ona ia tatala o le tātou wa ai wha le anganga. Ia mai meise ia le tātou wa ai o tātou i loa mea lilo lona malo. Ia ma fisoso ani mai le nea fiafi. Le atua lo mātou ta mā. E o atu i lo nofo ahli o le alofa tu noa. E wala au atu i lo wanganga. Ia e lingi mai le anganga o le poto ma le whaalinga i lungo o lau au auna le nei a fiafi. Ave le anganga o le poto ma le whaalinga i lungo o lau whanau. Ina i o lātou i loa, mea lilo mai lo mālo, wha i loa fo i le upu le nei a fiafi. E meise ngā lue le mana o la ua fio le nei a fiafi. Hawa o ino o mātou tangata, wha sa o loto seisi, o wha peo o na saisaitia i le mana o lau upu le nei a fiafi. E meise ia wha malu sia i mātou i ala i ta i ala ma awala wa e au mai e lau a fionga. E wha peo na wha sa o loto i na i o mātou tangata i o mātou wola i si o langa manu malo. Mātou te wha fo ilo vi inga o no sua fo o Yesu ke riso o le ma wala au tuai nei. Amene ma amene ma amene. Mene. Vi ia le tua o te iloa o le vaiaso o le aso lua na o tala noa ai i le inisio tala anga ia po o le tala wha solo pito o le anapongi ma o le anapongi foi ia sa wha peo na o wha atasi ma le tatalo na wha ato i lalo ai e isa ra elu ia nisi foi o lato fili i teimi o le whenga tuai. Mai o fo i le whianga inga fou, sa wha apeo na wha atino ina fo i Yesu le anapongi na te wha ato i lalo ina ai ia satani, mai ia au mai ai, mai ia fo i mai ma le malo si anga po le mana o le atua. Ma e le tantonunga ia e au fo i ona, sa o wha apea atu i le aso lua. O le ata tau tala no i le afiafi le nei i le tusia i saia o lona mata upu e 5 ma le valu. O lo o iai ia le anapongi e fina ngalo iai le atua peitai. Amene. E iai nisi o vaenga e ao o no tātou o mua e tātou te tala no ai. Ai tātou te le itala noa i le Isaia le 5 ma le valu ono le Isaia le 5 ma le valu. O le anapongi le na anapongi a Yesu. Ki tātou atu mua lava. And you will know what I mean pa o le taimi e tātou te tala noa i le anapongi lea. E to tele nisi a tala noa le anapongi no lātou au mai le anapongi lea. Which is e sao o le anapongi le finangalo ai le atua. Mo i tātou ai e iai o te wha upua whapea, e masanina o whaonga ina wha te inga lea, o aso la, o mātou e iai ia le sai e le mātou whanua i tua fo i lea, e ila le kamalingi ke lea sa tu wai,
E ila tangata o le mātou nuu e whangongota. Sa manga o la e kai, la lor kamalingi ke le ngai kuku o le makufangua. Ona e whau le vaa. E kai le pao fo ilili. Ino o mātou atu. Onga ole matafanua na ia ele ia nisi o nofo ai. O le mea o le la au o le fue senga. Ma meo la au lai kukui au kafa fo ilele ole. Mo meo fau ma fua ma vaenga ngai. Kusai ku kasiar kamalingi. A o la au ia o lai pipi ia i fo ilele. I au kafa i fo. So ino o mato atu la. Mako ungi o mkwa kwe e ili ro kamalingi e kai le va. Na mato atu loa e mato tele i o atu loa kai la lor kamalingi kele. Ona fo ia whainga tanga tāra kamalingi kele ona iaisi la aula i au tawhai au onga foi. Lai wha lave ai. Ona ole mea mua lana mātou whaia. Ma kua kuloa wha mama uma kai lalo i a foi. E le ngaka ngaka le mako au wala e alua nga ele fua. Le mātou au wala e alua nga i le kamalingi lea. Ai nga mako aku fo ia ka mo meo fua. Ia mo meo kamalingi lai au kafa. Ma foi. Inga ia mawhai ona. Ave ese ina ia mawhai ona tu tasi mai le la au le tala noai. O i la fo le la au le la kai lalo Anga le umanga kai lalo kamalingi ma fua inga au kafa kilia au kafa. E le mawhai onga mako wa. Whaasanga lo e kai lalo kamalingi kele le ngai ai. E wha pēnā fo ila lea o onga ma le vahenga leo le Anapogi. O le tuta i sa i le Anapogi le fina ngalo ai le atua. E whainga tā i ono tātou o tātou te tala noa ai. O na iai isi ta mai ma tā upu i e au ta whae ao ono tātou tala noa ai. O na o le Anapogi le na Anapogi ai Yesu ina ua tumu ia i le anganga. E le mawhaila o nalu oi Anapogi ai wai le o tumu oi le anganga. Isi, tuso le ona, e iai la vaenga e aona tātou tala noa mua ai. Ina ia e loa mo oi. Ona tātou wō lola ia i le main topic lea. Po le hale Anapogi le fina ngalo i le atua. Amen. Wa le Anapogi le fina ngalo i le atua fo mai. E le ole nei e ale Anapogi o te loto i ai, ma ia tatalaina fusi na whaia i le ami o le anga, e tatala fusi o le amo, e tu ina atu ia sa o loto e ua whaasawa ina, ma ia o tau ngausia amo umalava, e le ole nei ea ona ia tofi au mea e ai i le ua fia ai, ia au mai i lou fale e ua mātitiva, ma whaasawa ina, a e loa le ua le lava e te wha ofuina o ia, a ua foi e te lafi ia i la tau o lou lava a inga. Ona ngofoa mai ai lea o lou malama e pei o le tafa o ata, e ta alise ona tupu mai foi o lou malo e alua tu foi la wa mi o tonu iou luma, e muli au mai le pupulo Iova i a te oe. Ona e wala au lea ai tali mai ai Iova, e te alanga atu ai fetalai mai o ia. O au le nei pe a fai e te whaatea e seina le amo. O au le nei, pe a fai e te whaatea e seina le amo i a te outou o le tusi o le lima, ma le upu vale a fai foi e te alofa atu i le uafia ai, ma e whawhanga ia ma ona o le ua tinga, o nā lua e lea o lou malama i le pouriuri, ma lou pongi sā e pei o le awauli, e taita ina foi oe e le au noa i Iova, e whaamali e foi o ia i a te oe pe aonge vai, ma whaamalu sia o wivi, e avea foi oe e pei se whanua ua whaasusuina, e pei o le puna vai foi e le mate ona sua vai. E tutupu mai i a te oe la tau te ati iae mea na whaatafuna ina mai ana mua, e te whaatu wina whaavai o lea tupulanga ma lea tupulanga, e ingoa ai oe o lea ati iae i solo, o le whaaola i mga ala i mea e no nofo ai. Amene, o le tala noa mai le Anapogi, ia ma le tau i o le Anapogi, ma mea e tutupu i le Anapogi lea. Ile itu a inga Anapogi le mana o ile tuopo le Anapogi le Anapogi la le sa Anapogi e Yesu. Amen. Ai no fa yatu. Ile mawhaina tātou tala noa ile Anapogi le. Ono o le kamalingi kele le mea le. Se ikipi muti.
Ai si kako wo kipi mua ngai fu ma ngai mea I fa mama au tafa. I atonu ana po o le pola solua le sa ka kako au wala ya luanga ile. Anga kamalingi ya ole la fa mama au ka. E de nei ha fiafi. So tato wo mua ile tusi le ana. Sa au mai e fai matato tusi auto. Luka le fa. Fai mai. Ua fo ia e Yesu mai oritana ua tumu o ia I le anganga pa ia. Ona ave lea o ia I le anganga I le vao. Ua fao so ina ele ti apolo yaso e fanga folu. O aso lava ia ele I tau mawhai e ia sina mea e tasi. Ua mawai ia haso muli ane ona fia tau mawhai lea o ia. O lena fai mai sau Yesu mai oritana o laua tumu I le anganga. O le upu leo te mana o wha mamafa I le afiafi de nei. Tumu I le anganga pa ia. He was full in the spirit. Amen. O laua iai le tumu o le anganga pa ia. Na alula Yesu I lana anapongi. Alua Yesu tu sawa tumu I le anganga. Alula Yesu anapongi le angapongi le ukalangoa koe angangei. Le anapongi nei tua ia Isaia. Mafu le anapongi le nai fina ngalo ia ile atua. Ona ua tumu Yesu I le anganga. Na alu ilo anapongi saulo Yesu wa foi mai Yesu foi mai. Ona foi atu leo Yesu I le mana o le anganga pa ia I Galilaya. Ua longo atu foi le tala ia te ia. Ua soo ai lava le itu uma. E foi mai Yesu mai lana anapongi lea. Wa sau ma le mana. Mana tua o tō le anapongi le nā. O le anapongi lea foi mai ia le atua. O te loto ina ia tu whaasa. O loto e o saisaitia. Ma ta tala fusi na whaia I le ami o leanga. O le tala noi le anapongi o le whaasa o lotonga. Amen. Ina ua foi mai la Yesu mai lana anapongi lea. Na saulo ma le mana. Saulo Yesu I foi upa se fulu ma le valu. The same chapter totonu tu spa ia foi mai la ia. Foi mai le fetalainga Yesu. Ua yo ulunga lea nganga o lea lii. Awa na whaau mai a te au e fola le tala le le I e matitiva. Ua awina mai au e ia e wha malolo I e loto momomo. E tā lai le sa o lotonga I le tā whianga ma ia popula mato e tau waso e tu sa o loto I e ua wha sawa ina. E tā la ina le tau sanga e fina ngalo ma lie mai ai le alii. Ua tā ai e ia le tusi ona tu ua tuai lea I le au auna, ua nofo I lalo ona pula toa mai lea ia teia o matau tangata I le sunako. Amen. O lea wa sau Yesu I faitaulo Yesu le Isaia ono sumbatasi I po le vahenga lo tusia Isaia o le wa ia teia lea nganga e faasa o loto I tangata. Ina ua sau le nā male mana. A o lunga le pito I lunga, o Yesu na tumu I le anganga, o na alu la ia I le anapongi. Amen. O I lai mafua ino ufai atu. E iai vaenga tātou te o e tala noa mua muai. Amen. Ai tātou te le I tala noa loa la I le anapongi lai o I le anapongi lai Yesu. Amen. A le ua tātou I loa atu. Na a mata le anapongi le ministry ma le ngā luenga whaasa o loto a Yesu na a mata mai le anapongi. Amen. Ia a tonu ngala e whai mengi ia ki au ia Paulo ma tātou ofo le tusia ngā luenga su maltolu. O Saulo ma o Paulo na a mata fo I lana ngā luenga po lana ministry na a mata mai le anapongi. Whai mai le tala le tuspa ia I le tusi le ngā luenga. A tonu o le te mana o e whao ngā ina o e le nganga o le atua. Pa o te mana o ia te oi e a mata mai o laenga lue le nganga o le atua ia te oi. Whai mai, saile e ka le sia I Antioka nisi perfeta ma o pa napa ma Simeona o ingoa ia ni Keru ma Lukio le Kurene. Ma manae na Manae na sa tausia whaatasi o ia mahe rota le tupu a toa masaulo. Auang I whaingoa inga o kou whangau ingoa I kongol kuspaia. E ma pe vai le ngukor ngaka. Le laulau favor ngaka. Manae na. It's nice name ma. Ai ua ki whaingoa ngalo whangau ki whiu e wala au ere. O la tou, whaupelua.
o lātou o au auna I le alii ma ana popongi. Fa mai o lātou o au auna I le alii ma ana popongi, o na feta lai mai lea o le anganga pa ia, to tofi ia mo au o pānapa ma saulo I le ngā luenga ua o wala auina ai I la ua. O ina tofia mai ai ma a mata I loa le ngā luenga pānapa, ma le ngā luenga paulo. O le tātu te vai mai I, na a mata mai le anapongi. Amen. A o lātou sa ili le li, o Yesu na amata mai lana ministry le anapongi. So o le tātou e whaesi ka ua, ngai meo le anapongi kongo le tuspa ia, sa wha apeo na practice, pe na whaatino ina Yesu, e o le au apostolo na o lātou anapongi. Amen. Ma o lātou whaatino ina le sauninga le nei o le anapongi, po le whainga lea, ina ia mawhai o na, ona o I o lo iai e ngalue mele mana o le atua I totonu, mo lātou langona I le atua, e ngalue mele mana o le atua, la tātou e fo I le atua I le tusi le aluka, pa o nā fo ue e iloa na amata mai ia le ngā ruenga a Paulo, ia I le anapongi matalo. Ole, amen. Ole tusi lea, ole tumu ato o toa, tumu I le anganga pa ia, ele mawhai e Yesu o na whai se mea na o ia, e au noa male anganga pa ia. O mea umana whai e Yesu o venga, o whaamalo longa, o le whawhanga ino le motu o tangata, o le vao ino le matangi, o mea umana ia whai a venga umalaba. O le mana o le anganga pa ia, e le I whaatino ina Yesu I sona poto, po o sona malosi. Le I whaatino ina Yesu. Na whaia uma Yesu I lona, I le mana o le anganga pa ia. So, o le tumula ato o toa o le anganga pa ia, fisosoa ni mai le anganga pa ia le neia fiafi. Lau tama whaia vali atu le ata lea. A tono le te mua leo la e whaalongo ai e fitu anganga o le atua, e fitu anganga o le anganga pa ia. A tono e se te mua le nei, e pe e kau umilanga digeste se, e pe e se mea fu le vaku, ke I lo le skanga fu le whapea, boi, ke rei whaalongo au le la o ongo, ke rei whaalongo au e fiku ngi anganga, e fiku anganga o le anganga pa ia. E to tono le tuspa ia, o loo tā ua ai nganga e fitu o le atua. Amen. I'll show you the scriptures. I to tonu o le tusi, tato mua tusi amen. Hallelujah. Tika ko aku mua le kusi le a Efeso. Amen. So soani mai le atua ne a fiafi. Po fia aluanga I kako o nga kuspa I nga fiafia. Amen. Tato faitau mua I le afo. E fai upule lua se fulu. Na ilalo sama le highlight sama pito ilalo. Foi mai. Ia te ia o le na mawhaia o na whaia o mea uma e whaasiri lava I mea tātou te o le atuai ma mawhau I ai. E tusa ma le mana o loo matuanga lue I totonu ia te I tātou. O le anganga pa ia. O le mana le o le atua lenga lue mai totonu ia te I tātou. E iai le mafua anga ia leina ngā lue mai le mana o le atua I totonu ia te I tātou. Amen. O la lava ngā lue mai le mana I totonu ia te I tātou. E fua, e fua le suinga o lo o langa, ma mea e te whaia ma le whaonga ina o e le atua, I le te leo le mana o le atua o lo ngā lue mai totonu ia te oe. Po sa o lo whaamakalanga o le meanga. Si tu e wha upu atu le mea na, e fua le ngā lue mai o le afoi. Oi, put it this way. E fua le te leo le whaonga ina o le mana o le atua e ngā lue mai totonu ia te oe. I le te leo le mana o le atua e te whaatanganga, pe te tango e whaatanga mai totonu ia te oe. Amen. E o kau make sense. Foi lele, tusa e whaamoe le anganga o le atua, po le mana o le anganga o le atua ia te oe, po le ale te leo lo whaatanga ino ia e whaonga oe. Amen.
po le alo whaatangana, po le al te leo lo whaatangaina o le mana o le atua ngalue mai toni a te oi. Amen. Ia wa ai o le wa kau suangi upu kau whaawhaingo fia le whaamakalanga o le a. Ana ua e loa le wingo le mele tau tano atuai a. O le anganga pa ia, i to tonu le tusi pa ia, to mua le tusi a Kolose. Amen. Just bear with me, guys. Lona mata upu e lua. O lo o Kolose lona mata upu e lua fai upu e iwa. Fai maile. Let's pick up from verse 8. Fama ia o tau, ne i wha tangata o tau aina o tau e se tasi le poto le ao ngā e wha se ai. E tusa ma le upu tuu a tangata, e tusa ma mata upu mua a le lalolangi, ai le tusa ma mata upu a keriso. A wā o lo o mau i totonu ia te ia le tumu umalava o le itua ua ilona tino. O le fai mai le tala tuspa ia, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. O le tumu atoa o le atua. Amen. O le tumu atoa o le atua sa ia Yesu. Lona winga. I le whenga inga tuai, e le iai le anganga pa ia atoa o le atua i le lalolangi. It's just a portion of the Spirit of God na lua e lunga o le au o tupu, mo si taulanga, ma perfecta. Amen. Mea le nai alai, ona ese ele mawhai ele tupu ona whai lea, le ngā luenga le o si taulanga. Ai se ona ese, it's the same Spirit, you know, o te leo whai atu ese anganga, but the portion of the Spirit, po o le wala awina, po o le vahenga lea na whaonga ina, ese ele i mawhai ai ele tupu na whai le ngā luenga le o si taulanga. Ai o laua iai, o la iai le anganga o le atua i lungo le tupu, same Spirit o la fo iai i lungo lea, o le o si taulanga, ai le i mawhaina o la, ele i mawhai lesi ngā whai le kiuki o lesi. O nea, ese o Yesu la, na iai umalawa ia te ia le tumu atoa o le atua, po o anganga e fitu o le atua, le anganga pa ia, whateita inga, o le atua, i pia no whai atu, a tonu le umo wha alia tunga maul tus pa ia, a tonu, you know, it's kind of really hard, a tonu te mua neu wha alonga i seisi, wo whai koe fiku anganga o le atua, wa o kako ilo umai, tatu tanua, e iwa fua o le anganga, e wha pēnā fo ila le anganga o le atua. So, i le upo o le tusia kalatia, e whai mai, a o le fua o le anganga, e kasi le fua, a e lau mai e iwa ia vaenga la e lau mai, e pea o le apu, vai le apu, e kasi le apu, ia ai kele o ngā whaku le kokongu, kele whaku voi, whakamai whaku voi kokongu le apu. E pe wha pēnā fo ila ia le fua o le anganga pa ia, e tasi le fua, a lai e tutongu ia mea ngā o le alofa o le ongosa i o le o lai tutonu, e wha pēnā la i le fua le tasi. Wha pēnā fo ila le anganga o le atua, e tasi le anganga o le atua, o ke le o vai ea, fo ile whai aku it's a one spirit, but a seven spirit. Tatua mua e, tatua i tutonu le tusi a whaalinga. Amen. I le whaalinga lona mta le tusi a whaalinga e tolu. Whai upu iwa. O i whai upu mua. Whai mai ia e tusi fo i le a ngelu le e ka le sia o i sarataisa, o mea nei ua whai mai ai le ua iai a nganga e to a fitu o le atua. Ma fetu e fitu, ua owi loa au ngā luenga, ua ia te oele ingoa, ua e ola, a ua e oti. Whai mai le upal tuspa ia, o mea nei ua whai mai ai le ua iai, a nganga e fia, e to a fitu o le atua. A la po a spirit, the seventh spirit of God. The Holy Spirit
e fitu anganga i le anganga pa ia. I le tusi i le iluma atu le tusi a whaalinga o lona mata upo e wha. Amen. Foi upo e lima. Le te vatua ia foi upo tusi pa ia ia e iloa ai. You know, it's from scriptures. Amen. Ua o mai fo i wila ma fai titili, ma leo mai le nofo alii, o la mepa fo i e fitu, o mumu i luma o le nofo alii, foi mai, o anganga ia e to a fitu o le atua. The seventh spirit of God. O anganga ia e to a fitu o le atua. I luma le tusia whaalinga lo na mata upu e lima, foi upo e ono. Fai mai, na ui loa foi, whaauta, ua tū mai le vā o le nofo a lii ma mea ola e wha, e i ona tua foi le autoia ina, o le tamai mā moe peisea ina fasia, e fitu ona nifo mo na mata e fitu, o anganga ia e to a fitu o le atua, ua awina atu i le lalo langi uma. Amene. E fitu anganga o le atua, o whela ia i le anganga pa ia, a le ua awina mai le lalo langi. So fai mai le tusia whaalinga, o anganga ia e to a fitu o le atua, o laua awina uma mai le anganga i le lalo langi. So e tasi la le anganga pa ia, ai fitu anganga. Pei fo i o le atua, tasi le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga pa ia, o le atua le nā. Ameni. A kongu i le mafau le tino, e le mawhainga kako whaavasenga inga, e malia i au tau whina ngalo, i le anganga, it makes sense. Se i kako wola i le anganga, on kako malama le, fa mai le tala paulo, o le tātou te wa ai whaane nefu le wha i le afoi, i le wha ata. We wa ai mwer kai au fo, le ke uso kur kai au fo, i le a laua pei o lae a fungier ki o aka o laua fungier ki o aka fo i lele. E ke wa ai akunga, e ke kaule i loa akunga mea lae, e ke kaule i loa akunga i se mea fo, lele o ngalange ngefu lea, o lae a fungier ki o aka. Fo mertala paulo, o le tātou te wa ai whaane nefu i mea o le anganga. I le teimire nei, e le o manino le leile tātou wa ai, pe wha pei i la le fikua nganga le, pe make sense, pe wha pei i le atua. Ngai paule mele le ia tātou, o le upo le atua, o la e manino mai ai le atua, tamā le atua, le alo le atua le nganga pa ia, o la fo e manino mai totonu le fionga pa ia le atua, fitua nganga o le afoi, o le Holy Spirit, po le nganga o le atua e fitua nganga, se i kako o kui le langi pe wha pei i. Se i kako wa ai ia pe a... Amen. Pa, o e mafuana utala no i vaenga ia, ina ia mawhai o na wha manino atu, le tumu ato o toa le nganga o le atua o na i lau savalinga. A tonu e le o ia te oe uma le tumu ato o toa o le atua. Tato oi le tusi lea Isa ia lona mata upo se fuluma le tasi. Amen. O i le e tali tonu le au su e uma le fionga pa ia o le atua. O te tali tonu ai foi. O i le e ta ua ia nganga e fitu o le atua. This is the seventh spirit of God. Foi mai. E a fio mau ia te ia le nganga o Jehova. First thing is the spirit of the Lord. Le nganga o Jehova. O le nganga o le poto. Amen. Ma le mafau the spirit of wisdom and the spirit of knowledge. O le nganga o le whaatonunga, the spirit of counsel. O le nganga o le malosi. Ma le malosi. Ma le nganga o le malamalama. Ma le nganga o le matau ya Jehova. O nganga la ye fitu. Ile vai ia ma le su e fo su ina o tangata o la fionga pa ia le atua. La tu tonu, the spirit of the Lord
shall rest upon him the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of fear of the Lord. O le nganga o le matau I le li. O nganga la ia e fitu e peo I le au mai I fo I le nā turu o le ngalue o le nganga pa ia. O I fo I la le matele ai ia le tatonunga o le toa tele. Ai mai se lava ia perofeta. Ono mo tau fa alongo ai tango fila au perofeta e fa ali liu tu spa ia. Ma kua I ese a le revelation e tala noa mai perfecta pea. It's different from the revelation e tala noa ai le fai fe au. Different from the revelation tala noa ai I ai foi. Ia mo meo o fai a onga ma lau fai e vangalia. A o lai na fai tau e le perfecta por tangata wa ave o le perfecta o tangata va por tangata va ai. He's seated in the spiritual realm. Right? Tangata leo o tangata perfecta weile me alofa le ale atua po ua. Yeile anganga leo le atua. Kama nga eva ai po sia eva ai anga ile e la tute iloa me ile anganga. A o ngafai kaur kama nga kuspa ia. Ma kua I ese marka kufai kaunga. It's the same scriptures but different revelation. O tira o fai atu se me ngai kat kong wai. Amen. But there is a deeper pe ye lesi la asanga ngai no loko aku ilano e no no e le a foi e le I loa le to telo tato ai mawhai ona va ai tangata o tatalaina ele tu la to mate vanga no va ai la to tele la to te va ai mo la to o mai la va nga ia ma la to vai na mai le nganga le tu nganga fitu le tu tato atu I tu ile tu si le a Efeso. It's so interesting. Ona tu sila Efeso lona mata upu mo tuale na fai mai le tu se Kolose lua iwa fai mai o ia wa ia ile tumu ato o to o le tu all the spirit or the fullness of God. O le nganga ato o le tu na ia tia ma tu mata le tu spa ia na tumu o ia ile nganga o le winga le na o le upu le na full in the spirit wa tumu o ile nganga. Wa ia uma ia te o ile nganga ato o le tu po le fitu nganga o le tu. The seventh spirit of God. O le mele nā ta ua tumu I le nganga. Ina ua e whaola ina. For meta tu spa ia walua ilo nā nganga I lunga ia te o the spirit of the Lord. Le nganga mua ngā, le vahenga mua ngā, le for meta tu spa ia o le nganga o le atua. Wha mau whailonga ina ai oe. E wha pēnā fo ila, o tangata ia Efeso. I le mata upu mua Efeso. O I le tatalo Paulo, o tangata nei, o tangata whaola ina, po o tangata ua latou laua iai le nganga o le atua. Mana tua o le nganga o le atua fo mai ua saurunga te tātou wala aua iava le tama, the Spirit of God. Le nganga pa ia, it's the same Spirit. But for some reason, e hele tatalo le ia Paulo, tātou whaitau fo le iai, fo mai tala Paulo, wa o whaalongo I lo o tau whaatua I le li o Yesu, ma lo o tau wa lofa I le au pa ia umalava, o le mea lea, o te le mapua I le whaafetai, ona o tau, o tauta ua o tau ia utatalo. Ina ia foa ia tu ia te o tau e le atua, lo tātou a li o Yesu ke riso le tama e ona le mamalu, whaalongo fo I la, le anganga e ona le poto, ma le whaalinga, ina ia o tau I loa le lei o ia. O le ale anganga le tala noa I, a o le ale anganga lau whaola ingai ka ngaka ngai. Amen. What is the difference? O le ale ese senga o le anganga lai. Peo no whaiatu. Fua o le anganga. Tasi le fua. Ai fitu vaenga lai ta umai totonu. Aua e loa fo I lau savalinga, e mawhai ona e ola alofa, ai te le ola ono sai. O lai e isi vaenga o le fua e le I fua mai. Amen. Ai o le anganga pa ia, o lai ngā lue se ia, ho o ina wha atoa ina o into, ina ia tupu o ia wha matua ina o I vaenga uma nei. La vaenga lue mai le anganga pa ia I tutonu ia te oi. O le anganga la o le atua, o le foi mai le tatalo o Paulo I le tatalo o Paulo I le ekalesia I Efeso le ekalesia o laua iai le anganga pa ia, o laua nofo I tutonu le anganga pa ia. A iai la vaenga ele o whaatumuina ai, ele o iate I la tau le anganga o le poto ma le whaaringa. Amen.
Whai mai, ina ia fua ia tu ia te outou e le atua o lo tātou wali o Yesu ke riso o le tamā, e ona le mamalu le anganga, e ona le poto ma le faalinga, ina ia outou I loa le lei o ia. O le ala iei ma le tatalo le whai I, ina ia la e ia te ila tou le anganga. The same spirit, ai o le vaenga lea. Le anganga o le poto, ia lua le anganga o le poto. I lunga ia te ila tou. Ei fo I kero kangaka, e o lai le nganga o le atua, a ele fefe I le atua, ele matatau I le atua. A kongo ngā wei loa, ngā lawa kari le fesiri, wa o le si a nganga na whamatala le atua, o le nganga I le matau I le atua, tato atu fo I le atua le tusina Isaia. Amen. You guys all right? Whai mai, e a fio mai, e fio mau ia te ia le anganga o le atua, the Spirit of the Lord, o le anganga o le poto, po le male mawhauwhau, o le anganga o le whaatonunga, o le anganga o le malosi, o le anganga o le malamalama, ma le anganga o le matau I ia Iova. O I fo I lai te ilo ai, ka ua le kakalo I le atua ia, a vae le anganga o le matau ia te ia I lunga ia te tātou. Ia po le anganga o le malamalama. Wai o laua I le anganga pa ia tutonu ia ke oi. O lau kere lau whaola inga. Ai whai kauar kus pa ia le malamalama. En ieto lai whaola inga. Mele nā la iona tatalo lo Paulo I le tusia Efeso. O lai tatalo Paulo, lai lo e Paulo kangakangi Efeso kangaka. O laua whaola inga wala to iloa Yesu ke riso. Mele nā lau wha metala Paulo a mata mai lunga ifo mai ia whaafetaia le atua o ta mao tātou o rio Yesu ke riso o le ua whaamanuia mai a te I tātou I mea umalava e manuia ai I la le anganga I mea o I le langi ono ke riso. Amen. Ai o mai lalo I, ai kakalo Paulo I, lau o le tatalo lea Paulo I le ekalesia ai foi. I le ekalesia le Efeso. Le utatalo I Paulo fe usu fitu mai ina ia foa ia tu ia te outou e le atua o lo tātou wa li o Yesu ke riso o le tama e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le faalinga ina ia outou I loa le lei o ia. O le anganga la lea e te iloa ai le atua. Amen. O le afoi. O le tatalo lea, guys, o le tatalo le masani fatua a mata le maurunga li. O te tango au mai le sila le anganga o le atua. O te au mai le tatalo le a Paulo I le tusi Efeso. O ma ua molo utolua, matino nofo na tuu leo ma ua I tutonu o le tatalo lea. Ma ke whaikaua I lunga le moenga ma ke le imo moea malama kao ma ke whaikaua kakalo le fa mai. Ina ia foa I mai e le atua. O le tātou ori o Yesu ke riso o tamae ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le faalinga ina ia o I loa le lei o ia o ke kango kuua ututonu o le foi upu lea. O la utatalo le I le atua ina ia au maia le anganga lea o le poto ma le faalinga ia te au. Ia o malama I lana fionga, ia o whaikau, ia o loa vai tonu ina lana fionga. Pio no whai atu, I am not the standard, pa o launga ia fu I whainga o au ia, o siaunga ia whainga, o lau o la whaale anganga. You know, I work out my salvation. O le fu kenga lue au, o te fia malama I upo le atua. But there's no other better way than bring out the word of God. Nisi au wala sili atu na ilo tatalo ino o le fina ngalo le atua. O lau tatalo la le atua, o le whai upo le sifuru marifiku, o lau favor scripture lea. Ina ia tatala umata whaale anganga. Ina ia o iloa le atua. Amen. Ia whaapupula ina mata o tau loto, ina ia o tau iloa le leile winga o le wha moe wa ilona vala au mai, ma le winga o le whaula I ngā mea o lo o ilona lana tofinga ua sili mo le au pa ia, ma le winga o le sili ese lava o lona mana ua ia I tātou, o na whaatua e tusa ma ngā luenga lona mana tele lava. So ai whaitaula I o lae tala noa ina I o tātou iloa, o ai tātou ia ke riso, I o tātou o le o Yesu o I o le hulu o tātou o le tino. Amene. O tātou la o la fo o le tino ke riso. La lai whamatala I o tātou va ai. O la lai va ai Paulo. O lai va ai Paulo o whaale anganga. O lai loa e Paulo Yesu ma tātou o le tino ke riso.
ai le o iloa e tangata e feso. E le o mawhaina lātou wa aia i le anganga. Esea, ona e le o ia te i lātou le anganga o le whaalinga, and yet o tangata ua whaolaina. O le tatalo fo ila nai le afiafi le nei, ia e nau ia whaatumuina o e le anganga pa ia waifa mare tala tu se kolose lua iwa, o ia nei lunga le tumu ato o toa o le atua, the fullness of God. Amen. Hallelujah. E tato e atu lai tua i le vaenga le tusia a Luka. You guys alright? Mo kau vave kako? Amen. Mo kau ia atonu os te minei wa tal noa tuai atonu ele tal noa nisi i pe o kako ngoi fu o le anganga. Amen. E va fu o le anganga wa kako pepese i fu o le anganga. Ai se kala ngok mori le. Ya nga wo fu a. Ya sa e tasi le fu o le anganga. Ya ai va vaenga o lo fa pe ona tatu va ai e fu mai. Ai i totonu o le fionga pa ia le atua e fa pe na foi. Foi mai le tala le tusia fa alinga o lo na mata upu e. Amen. Fa alinga o lo na mata upu e ono a lima. Foi upu e ono. Foi mai e fitu pito ilalo a. Foi mai e fitu ona nifo. Foi mai o le tamai maa moe peisea i na fasia e fitu ona nifo ma ona mata e fitu. O a nganga ia e toa fitu o le atua ua awina atu i le lalolangi uma. O le ta ua i o a nganga ia toa fitu o le atua le awinga le lalolangi uma. A tātou tala noa loa la i le tumu i le anganga. You know, e tā ua la e iei la vahenga ai e te le i anapongi la i le anapongi le e. Wa iei la le anapongi la le o le anapongi le lena anapongi e Yesu. Anapongi le 5 malvalu. E whaitau lunga aku. O ko inga anga pongi le ilunga aku le kere nga anga pongi pe o lai alu e milo mele limo le aku fa malo la ko ai lo ele se la ko fangu ai lo ai le o la ko e onga ia le la sua fa makai ala o ka ko kala ngoi foi wa mi le ku pur ka ko langa o le to telo ka mi o pawanga le me anga pongi ka ngaka ala ka ua ilunga si ka ku fai ka foi la foi mai ia alanga tele aua le leo i titi, ia e leo tele pei o se pū, ma e whaali atu i lo nuu, o alatou sori tū la fono, ma e whaali atu i le ainga o ia kopo alatou wangsala, aua alatou sa ini mai ia tau i le aso ma le aso, wa alatou fia i loa uala e pei o se nuu ua whaia le ami o tonu, ma alatou le la foai le whaatonunga lo alatou watua, wa alatou fasili mai ia tau i whaamasinonga tonu, wa alatou whaalata lata atu i le atua ma le fia fia. Se ale me ua mātou anapopongi ai te le sila fia mai. Ai te le sila mai. Se ale mea ua whaatinga inga i mātou ai te le sila fia. Whaauta o le aso e anapongi ai outou, o outou maua ai le fia fia, ma outou whaatau wana wina outou au auna ia whaia outou ngā ruenga uma. Whaimere upe whaauta, ua outou anapopongi ia whina wai, ma misa ai, ma ia tui ai i le 5 e whai ai le ami o le anga, aua tau te anapopongi e pei o le aso. Aua tau te le anapongi e pei o le aso, e langona ai o outou leo i le mea maualunga. O le anapongi le lai anapongi i tangata, lai anapongi e to telo tangata, o lai, let me put it this way, o lai e to telo tātou, o lai tātou te anapopongi a le teimire nei, I issues o tātou o langa. Right? O lai te anapongi, o la lavenga lue le anganga o le atua I totonu ia te oe ina ia wha atua ina oe. O le toa tele la o tangata o lai anapongi. O lai anapongi e whina wai ia fo inoni mea. O toa tele o isi, ko ia ula vea le mea lea, o le ko o kele o isi ka ngaka.
Wala au mai pasta. Se I ka kalo mai a mo lau su enga kai au. E le wha pe ke ka whaor kausanga a koa, ai ka kalo ai le mo whaife au ka kalo ia mangu ia lau. A wala whaiale mea valeanga. O le upor kuspai, o le mea nga e lulu ke seli. E makuale ai mase au ngā anga pongi mar ka kalo le whaife au e whaia I rungo lau su enga. Pe a whaia I whaia sau su enga. O mea ia lai toa tele tangata e ana pongi ai. Toa tele tangata, o la lava ana pongi la tou I le whinau I whanua, e whinau I mo meo suafa matai, nei a inga. O la lava ana pongi I mo meo issues lava I totonu le loto I fale. O le ana pongi le na, it's all about them, right? Ai ole ana pongi life mana ole atua tatu te ana pongi ai. Ole ana pongi le tala noa mai lola I le ana pongi ai Yesu ina ua tumu I le anganga. O te re o whai atu lai whaale au ngā ina lo ana pongi I. Ai si tatu atu mua se I vali mele hata lea. So swani mai lea li. O tātou, for maile tusi ka kwa kumua mu wala kusida e feso e umur foi upule make sense the context le tano to ya for maile tusi da e feso e tolu foi upue e lo se furu for mai. Let me read the English version. For my now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask of him or we ask or think according to the power that works in us. For mai o lai ai le mana laenga lue mai totonu ia te I tātou. Amen. Laenga lue mai le nganga pa ia I totonu ia te I tātou. E a foi. O lai mana o whaatu muina I tātou. La lava e kau whainga lue mai le mana. Tātou la le tusi lea ai foi. A kalatia. O se ki kako kaimi. O ia ke rea kako kaimi. Tusi a kalatia. Tani. Karakia o whea oi. Karatia. Yes, karatia. Lora mta upe 5. A tatou whaitau I le tusi lea karatia lora mta upe 5. O lea e a fwino le mea. Whai upe sfulma le ono. Let's pick up from verse 16. Mai aua o ia 16 mai o te whai atu ia o tau sāwa vali I la le anganga o na le whaia le o tau o le tu ina nau o le tino. Whamere whai upa se fulu ma le fitu. Excuse me. Whai mai. A wā o le tino o tu ina nau lea te e atu I le anganga. Ua tu ina nau fo I le anganga e te e atu I le tino. Ua whete e nai fo ia mea, o le mea lea, tau te le whai ai mea tau te loto iai. Ai a whai e taita ina o tau e le anganga, ua le no nofo o tau I le tū la whono, ua I loa tino fo I ngā ruenga le tino, o mea wha penei o le murilua, o le whaita anga, o le ami o le anga, o le mātaitu, o le ifo I tupua, o le whai tonga fiti, wha tau la haitu, o le whaita ngai, o le whemisai, o le losi vale, o le lotoa, o le whinau vale, o le whewaiwaya inga o māsenga, o le mataua, o le whasio tangata, o le onanga, o le pohula, ma mea whaapena, o te mua I tau watu nei ia te outou, pei ona o whai atu ana mua, o e whaia mea whaapena, e le whai mō lātou le mālo, le whai mō lātou, e le whai le mālo le atua mō lātou tofi. O ngā luenga ia le tino, I lau sa valinga whaalea nganga, o mea ia lea a fia I tātou I le teimi le nei. O lea laenga lue mai lea nganga o lea tua. Ina ia whaato I lalo mua vaenga I o tātou o langa. So, e mana o mia e tātou me lea la ino whai atu ai a e fiola manu malo e te alu mua I le anapongi. Ia e alu mua e se e whaato I lalo ina latu ina naunga nei o le tino le whea ngai ma oe. Your own personal problems ia po a me ia whea ngai ma oe.
po ni whaafitauli, po ni lui tau o whea ngai ma oe. O lea lai work mai lea nganga o lea tua i totonu ia te oe. Wa leva o na fia operate lea nganga o lea tua, ai o isi vaenga ia, o lo o whaapeo e mana o mia le ngalue ai o tātou. O le anapogi la mare tatalo, tatou o mua, ile o vaenga ia o ngā luenga le tino. Amene, o ngā luenga ia le tino e ao na whaato i lalo. Ai tata nofu mai la ia fo pulusu lua a o le fua o le anganga o le alofa o le oli o le file mu o le onusai o le mata alofa o le anga le lei o le faa maoni o le anga malu ma le ngao ia e le faa tula foroina mea faa pena a o e o ia ke riso o faa sata roina i la tau le tino maona mana o maona tu ina nau a fai o tātou wola i le anganga i a tātou sa vari fo i le anganga a aua nei a vea i tātou ma e mita vale, aua nei i whelu i ai, aua nei i whelo si ai. Amen. I to tonu loa la o le tātou atu i luma i le. Le tana noa i ngā luenga le tino, ai si kakoko mai se whakaika inga ia Paulo. Pe whawhea ona, sa vali Paulo ia e whaato i lalo ia tu ina naunga, ona tu ina naunga. Amene. Mua koe nito. Alona mata upo e iwa. Tātou whaitau a maile whai upo e lua lima. Whai mai. O i lātou umo e whai ai ngō fie, e whai whaatatau i mea umalava, o i lātou fōi ua lātou whaapea ina ia maua le pale palangofie, a o i tātou ina ia maua le pale le palalava. O au nei fōi ua whaapea ono o momo e le ma le wha le tonu, ua whaapea ono o tui e le pei o se tui le matangi, a o te whaato i laloina lo unei tino, ma ufa iai mapolonga ina ne iu ina le wha maoni au, o au sa tala i atu i isi tangata. Whai mai le tala Paulo, o ia na te whaato i laloina lona tino. Whai mai le, but I discipline my body and bring it to subjection. Amene. O le anapogi la, o le vaenga lea e te au mai ai lo tino e submit. Wa e au mai ai mana onga matu ina naungo lo tino o mea na e mana o e whaina fia ai lo tino. A o lewa discipline. O lewa e wha wa e disciplininga lo tino. Lena tātou tala noa nei atua i ngā luenga le tino. O ngā luenga le tino, o le mele nā lenga lue a o Paulo la. O le whaatino ina le Paulo o lana, o lona ola whaaleanga, he discipline his flesh. O lona tino, for maritala a Paulo, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. O le tala no, the other translation say, I beat up my body black and blue. You know, this is a really strong, quick word le whaonga i le apostolo Paulo. For mai na te whaatonu i lona tino. O le anapogi. Leo te tala noa tu wai. You are humbling yourself, you discipline your flesh. Na mana o lau tino e ai. Pena lana fia tau mafa o lau tino. A o le nei ua. O le ua e au mai o lau tino, wa e whai lau tino, au e ke ai le asore ngei. O le asore ngei o leo ke discipline o ke alu i lumo le li. Langa o leo ke la aunga ngā ngei. Tino, ke le ai le asore ngei. Langa o ngā ngei e whai e la aunga o leo ke sa ili le li. O la fia ai ale kingo ia. E o mangu ai asola. Asola whakoa a makanga whai a ka anga pongi vo i le lea. Ke lo la so mua. Kusola wanga e isia so e whai a ka anga pongi vo i le lea. Ke le planninga po le ale umi. Kusa la ka anga pongi la e whai, ka ke kakalo i le tua sa ili le li i o la ka anga pongi la whai ngai aso. Ka ke su e kua i fo i le le sa ili lumo le tua whaksio ko rua ka anga pongi ngai aso. Ke lo isi aso ke anga pongi e so le
ke fai aku, makua I kau wha o so halo mga wha, kama fo ile, ke wha longo le mangongi o mea ai fo ile, kua I o ka le focus ai le atua, o le mawhaingo ka focus I le afo ingo le mea, I lo ka fia ai, e ila le sia songa, whai aluma anga pongi mo se ko olua ko sole, le wha lave o mea ai ngā so, le mawhainga whai se ka kalo, le mawhaingo ka focus, e or whai kango skuspa ia, o le mawhairo ka fia ai a, o fai aku lo mangava o fora so manga kuar kala le apa I discipline myself o ia ros ke me kala ngoa o ia o so fai aku lo mangava wa ova kele lo fa longa ka le aso ngai o le melea o le a o foi kai au e kele ko ai foi la kai au o le a le va ku fo simi ai ke oi o le a discipline o fai kele singo fa longa ka ngai aso ia ke ia wal o le siaso so on ma anga pongi a sko lua le fuki anga pongi ngi aso a ku for nga so o ku ai soli o le mea kasi o nge ya wa maka ya ilo ko manga fo ile lai ka vala au mai ai ai alu ai singa mea ai nga no mangongi fa ko ke minga fa ko kiki fiku mai la le mama KFC ma ko ila ngonga ya ka ko yo kala ngonga ko le mangongi vo Koi, o whalongo ku loka kingo fo ile. La ve ngau le mea ai. O koe whai aku fo ile loka kingo, tino, ova kere lo whalong kār ngai aso. O le mea lea, o le aile koe ai fo I tai au. So, learn to discipline. Se ia ho ai ngova kunga, wa maa ngai alo laka lako e kakakalo. Wa kale koe la ngonga soka fia ai. Oi so le wa makua, wa inga fo ile. Wa makua I quiet hari alo ka kingo. Aua a makalonga e langonga ia le leo le atua. Amen. E le taimi e te alu e te Anapogi. Kuso ia ule te lo taimi le tano to wia ke le o ke mo ka fai ele Anapogi, it's like part of our life. Pise va inga fo ile pisa ka lifestyle ngai me o le Anapogi. Ia mo ngai ki ngā mai ka ma. E pi ho lo ya so fo ile le pi o se me o ma sani ai. Ia, e whape ngā me le Anapogi mo I la kou e le Anapogi. E whape ngā wingo le Anapogi. But we discipline. E le taimi fo I lele o le Anapogi ua tu e se ina leo mea ai. Ma vaenga ma tu ina naunga o lau tangata. Ina ia e langona le atua. Amen. O le tele la o taimi e alu le tangata I totonu le Anapogi. E tangata na o le Anapogi o mai whafore koe ulaula. Ika ngaka sa Anapogi la ko sikaleki. Anapogi le pia. Anapogi. E oi totonu wa le mawhai e lo lato malosi. Lato te mana o mia le malosi mai le atua. Let's go tatu toi fo I tua tu si le Isaia. Amen. O le upa tu spa ia ele o le malosi ele o le fita fita. A o le anganga o le atua. Fa mai le Isaia le sfumatasi. O le anganga lea. Fa mai, o le anganga o le malosi. Amen. The spirit of counsel and might, o le malosi. O le malosi le nā mai le anganga pa ia e mawhai eina e whaato I laloina ni tu ina naunga o ia te oe. Amen. Po a lava ni tu ina naunga ia a tonu e ingi ko inga ngaunga ke mi nge le sawa o le interneti o I Samoa. So kala ngoi o le vaenga le. Maka ka leanga o le sikangaka e ka le lua le vaveau. Lai maka le si, lai maka ikua le si I lunga o social media pornography and a lot of things. Lai mai lunga tinana ilo e le talawhiangai. A lai maka ia. And o le vaenga le na, o la ua whaapolonga ina le istangata. E le o mawhaila, pe le o iaiso na malosi, I'm telling you, e te le mawhaia. E te whiu e tā ofi e te le mawhaia. Pei fo o tangata ula, e whiu e tā ofi e nā te le mawhaia I lona malosi. Ono le upartuspa ia, e le o le fita, e le o le malosi, a o le anganga o le atua, o le mana la o le anganga o le atua, e mawhaina fisosoani a te oi. Amen. Ana le aile, le anganga pa ia malona mana, e le mawhai o na tātou whai asisi mea. Amen. E mana o mia lai o ele ngā lue mai o le malosi po le mana o le atua. Tatalo I le atua e va ele anganga o lona malosi po le mana o lona anganga, le anganga o le malosi o le atua. Ea,
se e overcoming ai si vaenga o lo wolanga. A tono le wa matana e talia i lor fesidi lea. Po le ale mea o lo ia kia ule nganga o le akua. Ai o ke le fefe i le atua. Wai ke lo ke mi vo ile le ki nganga ko i lo le akua. Ka ko lo ko ai failanga sala e fai ya. Ilo ia te tatou le ale matau i le atua. One of the reason we don't have the spirit of fear of God. The spirit of fear of the Lord. Le nganga o le matau i le atua. Mea le nā nai tano tus pa ia i le tumu ato atoa o le atua. A ka koe ola i kua i a Yesu. Amen. So a o e ngā lue i le anapongi. Nai te anapongi i le teimi nei work ngā lue oi a te oi. Vaenga i o lo o langa. We vaida le vaenga le ngau whea kua e kalangoa mua ai. Ai kako kere i o kako kalangoa i le kusia isa ia. Se vaida ke leo ngai mea fau e i loa ngai a fiafi. Kuso lewa e vai nginga. Kuso lewa e fia anga pongi e kiaru kakalo e wha malo lo le mai ma wha sao loko kangaka. A ori ngai e le mwhainga e ku ua ku inga ngaunga ngai fia ngai malau sunga. Pe ua kawika re si o whaia ko ianga ia. E rau kalangor vaenga lali. Ia ori ngai ua le mwhai ai le o mwhai o na tu vaenga nai te a fia ngai ma oi. So e mana o mia la le ngā lue mua o le mana o le atua, ia whaatumuina o e le anganga o le atua. E kakaunga ko mua e. Iai uma le anganga o le atua, ia te oi le anganga o le afo, le anganga o le atua, a le anganga o Iova, o le anganga o le poto, ia te oi le anganga o le mafaufau, o le anganga o le whaatonunga, o le anganga o le malosi, o le anganga o le malamalama, ma le anganga o le matau ia Iova. Amen. Ia iailo na tumu ato o toa, on e operate mai lola ia i le anganga pa ia. O mea uma ia ngā lue mai le anganga o le atua ia te oi. Amen. A o ngai whai kaur kus pa ia ke malamalama e vai kakalo i le akua ke i loa le atua i sea wha malamalama ina oi. Awana i pei oi e feso. Amen. O le tasi leo e kale si e kongor kus pa ia. Whamele tala a Paulo. O lau le e kale si o whaola inga. Pei kai, o laua i le nganga o le atua, ai leo i ate i la tau le nganga o le poto o male malama la ko ke leo i loa whaaringa. And yet, o la i ate i la tau le nganga pa ia, e le o tumu la i le nganga. Lea loa la i tatalo le apostolo, i e la i lunga ate o tau le nganga o le whaaringa. O laua already born again, laua i le Spirit of God in them. Pea no whai atu, tasi le nganga, ai fitu anganga. Anganga e fitu o le atua. The Holy Spirit, lea laua awina le lalolangi uma, ia iai le tonu i ato o, ia ilo na tumu ato toa. Amen. A uma loa laua e loa wa e ngalue. Amen. Lewa e ngalue le nganga o le atua, wa e matua wha le nganga. Amen. Wa o ilunga lesi la asanga, and I also believe, to a tele yo tangata wha o ngā ina e le atua, ke lor ke leo le lisi Kenneth Hakins Smith Wickersworth le to atele ia A.A. Allen to atele yo tangata foi Catherine Kuhlman tangata na lue le mana o le atua foi le whaonga e whaiva venga I think over 30 or 20 tangata na whaatu me Smith Wickersworth mai tunga mau whioki. Arua kwa ka maloa le o lau ko kongor puso hoki la kangura kwa koe whaaku mai ka ngaka whaile tuar koe whaaku. Mightily used by God. Eo oi whaalinga e whailoa i le atua meo le atutupu o mea umalava. O tangata foi nei, o iei lunga le tumu ato o toa o le atua. A o ka ngaka ngā, ke whiu e su eise mea ka o se pride le mauai. Su e ingi ku inga ngaunga, sea, wa umaona o laua matua whaaleanganga, wa laua ilunga o lesi la asanga, o laua whaonga e lea tua ina another. I lesi fui la asanga maua lunga. Tatou whaitau tuspa iei pepe whaaleanganga. Iei pepe whaaleanganga, la efo mai whaasusu le suasusu o le upu e le suasusu e le suia, le upu e le atua. E le tamaititi whaaleanganga. Mai tala paulo au tamaititi na ufai mea wha tamaiti wa umatua, ufai mea wha tangata wha matua e tamaiti whaaleanganga. Ka mai kiki, e se mai le pepe, laua pera, laua crow. E fo le tangata matua whaaleanganga. Amen, pe o paulo. Wa matua whaaleanganga, tumu i leanganga pa ia. A whaina mawhaio na tumu paulo leanganga pa ia, tumu ai Filipo, tumu ai tangata tus pa ia. Lala le me ese ma Kevin, ka ufunga kumu Kevin i leanganga pa ia. A iei fo ila isi area leo langa o Kevin, lai manga o mia Kevin,
kaunga get rid of fo le ina ia mafai ona ngalue mai le mana ma faatumuina ele anganga o le atua. Ona o lola i le vaenga lea, e se le tāua i, ona i le tusi lea luka lena tātou faitau e luka e wha, a tono i rola a make sense ai loa, le ese o le anapongi a Yesu le fast food aso, ma le anapongi o le ko a kele o kangaka o le anapongi le fast food aso, ai le ima se results. Amen. O i lola tātou va ai le ese esenga o le anapongi a Yesu i le fast food aso, ma le anapongi o le ko a kele, ya la vei ma la anapongi, ma le anapongi. Ya, wa fia fo le anapongi ke ronga kasi le anapongi fast food waso Yesu le ka uai. Ya o ka ika se o ka anapongi fast food waso. Ai ka kele I fai ale kelo isi me ka o kuspa ia. A o I fo le te lo na mafuanga. Amen. Awa ke aka mai kia uanga fo mo wai oi. Amen. So we need to make some correction. I tātou o langa mal tātou sa varinga fo mai. Ua fo ia e Yesu mai o ritana ua tumu o ia I le anganga pa ia. La ua ia I le tumu atoto o the seventh spirit of God. Fo mai la ia ona avele o ia le anganga I le vao o fao so ina ele ti apolo yaso e faanga fulu. Waso lava ia ele I tau mawhai e ia sina mea e tasi ua mawai aso muli ane ona fia tau mawhai lea o ia. Fo mai lalo le foi upu e sumarwha ona fo I mai lea o ia o leo Yesu I le mana o le anganga I kalila ia ua longo atu fo I le tala ia te ia ua soo ai lava soo ai lava le itu uma o lunga atu na foi mai na sauma le mana o le anganga pa ia lauanga lue ma le mana o le atua saula io Yesu fa upusuma le valu fo mai ua yo lunga le anganga o le alii. The Spirit of the Lord is upon me, for mai a wana whaau mai a te au e fola le tala le ye mātitiva, wa a wina mai au e ia e wha malolo ye loto momomo, e tā lai le saolotonga I le tā whianga, ma ia popula mata o e ta waso, e tu saoloto ye ue wha sa waina, e tā lai le tausanga e whina ngalo malia mai a ile li. Amen. Tatu atu le tusia angaluenga o lona tā upu mua. So interesting I ona na whaile atua ia. Ma tua foi peteru. O pekeru. Ma kuar ke minga alu Yesu la alu Yesu kunga mau. Ai la ku Yesu ai le sa fai Yesu ia pekeru ele mawhaionga mivingi mo se ionga ki whaafiki whaakoru. Alu ka malo pekeru. Ai fai aku ai whawhinge e vo I ai whaku. Ui, o oi o so lako. Ai whamai pekeru. O kele iloa Yesu. Mainga kele iloa Yesu. Na fefe. Ma kua I fefe a pekeru. Whaafiki whaakolu. Ai whai tau tuspa ia. O le whaatolu na whaafiti. Ona na fefe. Na fefe petelu ina inga ua whai aku o ianga I whakasima Yesu. La ia pekeru le fefe. Ai, ma kua I fefe a pekeru e oki whakasima Yesu. Ai ino walu wa ele tusi le ngaluenga. Fai upu mua. Fai upu e vadu. Fai mai. Lena fai Yesu e alua ele nganga pa ia ilunga e te ilatou. A fai mai. Ai maua e o tou le mana. Pe a fio I fo le nganga pa ia ilunga ia te o tou. E fai fo I o tou mamori mau ia te au. Yerusalema. Ma Iutaia umalava. Ma Samaria. E o lava I le turu ingo le lalo langi. O le anganga pa ia, o le mana lea e te tāla iai. Ngo kou fai kaula e wha solo lau fai kaula lo. La unga, saulor pa e kelu la unga I lumo kangaka yuka. Kangaka ia nga fasiokia ma... Saulor pa e kelu wa saua iai le maa losi ma ia te ia ma le mana wale ko iai se fefe ia te ia. Whamai le tala le tusi a Roma o le anganga wa saurunga te tātou e le o se anganga e fefe ai. Po se anganga e matau ai, a o le anganga o tātou wala au ai a vale tamā. O le melena I mua a pekeru sa fefe. Ai o mai wo sau le anganga pa ia, wole ko e fefe pekeru. Le alu o launga pekeru, e kuri a kuri lesu ngako, ai alu launga solo. Wa fiu e kuri ka malo e launga solo I lesu ngako ma lea luma ka milo solo ma launga I kongo yukai. Asia, wole ko e se fefe, a le nga whaafiki ke minga. O fe sa wile loto tele po le malosi le nao pete. E le o le fita, e le o le malosi a o lona nganga pa ia. E le mawhai fo ilanga e la unga e ungoma la nganga pa ia.
e sao a konga fa mai la ma fainga la unga kangaka ia we va ile kelo kaka la unga la ma fainga la ko la unga na unga inga le upu ai le ima se winga ele o sui ai se loto ses ke vai kangaka ele o sui ai se o langa o sesi i le tele o la unga ai se a o ngo la unga ma le potol ma fau ele o la unga mai le mana o le nganga pa ia wa a o na fa o ngata to le ele nganga pa ia e te va ia lu waku le fe au e sui ele lo korka ngaka ma lu i lu mole li e ke lo le le upu mai le Atua asia laku ale male le upu laku male manga o le nganga pa ia sui le skangaka fa ola inga ile nganga mena fo mai na fa nau ile upu ale Atua fe kalai ko le upu laku fa nau ile nganga ai ko ke le fu ngaka ola la unga e la unga la musalemi la unga la hintu la unga ai le o fa ola inga yangis ele o ingisi le malo le Atua pe le o malo lo ingisi amen ai o le la unga la lea e ta ua le upo le Atua ai a fai e te fai tau al tus pa ia au noma le nganga pa ia mai maula ke le funga e la unga mai mianga ke fa alongo ai o to tele o tangata e la unga inga mai le mele from knowledge they always come from a point of view o tangata fa masino ono laiva ai le tusi e fa masingo le mele fa masingo le mele o lai lo le mafau fau ona ile ola le nganga wa ana fa pe ole nganga na te lo fa masino mai lo na loto mua pa ile nganga o le Atua i lo loto i sea so se kai mia ke fai ka ku spa ia ke fa alongo ku ke lo le nganga o le Atua we fai ka ku spa ia ke fa alongo ku nga pe e mu mai ko ngolo loko ele skimi we ku ele ngofo le lei amen e vai kunga ke vai kunga kuskusia kule mea wa mangui alo loko lea lai fe kalai atu le nganga o le Atua man tua fu le vai nga ina sa vali mai Yesu fo ile le lunga le sa vali ngol awala ai fa mai ele o ilo le vai nga na o Yesu la ke sa vat nga o ko ku mai nga o Yesu mai e woki kusia nga duenga halo lo sa vali nga kama nga o le kai ao fa ko fa ilo lo ye Yesu wa koe ngimo o se la Yesu ai fa merkala u kamanga fa mai ele imu e o ta loto ina ua fetalai mai o Yeitusi o inai te ilo ai a fetalai le Atua ia te oe e mu lo loko ki fa alongo ku nga pese vai punga lai ko fekalai mai le Atua ilo loko mako wai ki kalango ke fai kaut kuspa ia ke vai kui pie e afu ngore mea e pupula mai ia maur kuspa ia e ave o ele nganga o isi maur kuspa ia ke mamla mamu ai ke ia wa pe fo lele ma kala fo lele le nganga o fa linga wa fa hali ele Atua ia ke oi ke ia fo le se me ke le lo so ka ile la fo le foi upu ala kalango ke ia ka kala me le nganga pa ia o le mele le mele vai le fa linga me le nganga pa ia mea le nganga o fa linga o ka kala lau ai o lau pupula amen o le tumu ato o le Atua ile tusi la le luka le na tato ia i na o mia lo tumu ile nganga amen e mana o la le Atua tato te o e anga pongi le totonu le isa ia 5 vanu amen pe a faila le nga ua ole Anapogi lea I always recommend this fasting mo tangata au na le Atua tangata I totonu ngā luenga ma le ministry a le Atua po ua whao ngā ina le Atua le isi la asanga maualunga e tā ua ia lo Anapogi lea le Anapogi lea ono le ua whao ngā ina o le Atua e tā lai le tala lei wha sa o loto I tangata ma this is the fast te tauna tātou o tātou te Anapogi ai mana o mia foi lo tātou tumu I le nganga amen whamere tala tu spa I o lo te e atu le tino I le nganga o lo te e mai foi la le nganga whaafewhia na tumu o I le nganga pe a whai o la foi I ku nganga ngore kingo e le mawhainga ngofa akasir ku nganga ngore kingo ma le nganga so e te tauna alu uma I whafotu ina ngore tino ai tumu lo la I le nganga amen a whai o la I sina vaenga lava o tu ina ngore tino o lona winga la o le vaenga nga ele o kumura I le nganga langa la fo I le poku nga ngofo I le fa maurunga
Ngā ke fia le saufisi o le si poku lea le whaamaurunga. Yo le si o le whaikaanga. Yo la fia la le poku e ngofo ia Mr. Whaikaanga. La ilanga mistress lai kua le si poku a o lonko o lua lai lumo le si poku. You know. Ele o iloa kua ele sin mea. Tu so o potu ia totonu o tātou roto. Right? O lea lai e ile nganga pa ia. E ta tau o na tumu i tātou. Ave ese umanisi o vahenga ina ia mawhai o nā whaatumu ina i tātou e lea nganga o lea tua. Amen. Ia a tonu e o atu i lea so. Amen. E o atu i lea so lava yaso. Ia o whaatanga mai tātou le nganga pa ia tātou te o e tātou te tala noa ile anapongi lea. Ia o leo o tala noa atua o ia ile vahenga mua lea. O lea la kako kere ilia ka malingi la po alenga o kanango koe la makanga. Le kau wha mama mua ngai ka malingi ma ngai fua ia au kafola au tele lea. Ia na tātou tala noa ila ia le vahenga na. Ai o le anapongi pe o la paulo I discipline myself. Fasting we au mai leo lo tino e submit lo tino i le atua. Lo e au mai ina ia elangona le atua we e whaatonu i lo tino, we e whaiatu i lo tino, le ai ngiva yaso, he ofo ina maka kiwi, we wa o maka kiwi, o tasina tu ina naungo mata. Amen, tu nango mata, tu nango tino mal whaali lia vale o leo langa. So ila kei me kunga ngā weo maka ke maka kiwi, e le ila se winga ke Anapogi ai ala lava ke lungo lau Facebook. So ele fo ila se, there's no point ia pele effective lau Anapogi, ono lai wha lave lau Facebook. So o tele o lau teimina nei manatua o le Anapogi marita talo. Amen, o le tasil nao mafuanga, you know, let's go here. O toe tau e lo mafofau ile afoi. Tu si le Mariko, is it Mark 9? Mark 9 nei tonu le tala ile toe ina fo ile like that e tonu le Mark 9 pa te fia tala no le tu si le ale Matthew sfun maleiva asul fitu o i fo ile ile tala le so il fai upule lua tasi mo to man tu fo ile tala lena le fia Yesu i la fa uma ko la uma mo ia oilo la uma mo ia la ka ai kako fai kau mai lunga ile o ile na fa malolo e Yesu ta mai titi fo ile le au te mana o ia te oe e fai kako fai kau ile inga ua vakur ka mai kiki le ia Yesu o ile tala fu le Yesu o to inga le sau fafu le Anapogi matalo afa mai fe suma le no fo mai no au mai ya te ia no au mai ia te yo no au mai ya te ia yo so au wala tau le mawhai o na wha malolo ia te ia. O na tari atu ai leo Yesu wa wha pe atu le tupulanga le wha atua ma le wha pio. O ai le tala no ia Yesu. Lai tala no Yesu i lana au so. Ina ua le malolo ta mai titi le ai loa Yesu le mafuaanga o le wha atua mai malako mia lai wha pio e mia lai pio lai le o sa o yo langa uringa ia. Le ala fa mai Yesu i ole mafua angal na le fie o Yesu. Foi mai ona tali to ile Yesu fa pe atu le tupu langa le fa atu ma le fa pio ai le kalango yang au so ole nga ave o la lava ele ia ele io o la to ilunga ile si vaenga le fa malolo ile vaenga le ka maki foi mai o te iai ia te o to se ia fea o te fa pale ia te o to se ia fea au mai o ia i nei ia te ua vavao atu Yesu ia te ia o na alu ai lea i fafo o le te monisa ia te ia o na malolo ai lea o tama o le tama talu i lea lava i tu waso o no wane ai lea o le au so o ia Yesu wa na o i latou ua whaapeane se ale mea na mātou le mawhai ai o na tulia o ia whaalongo fo ila tari Yesu ua whetala i atu ai lea o Yesu ia te i latou ona o lo o tou le whaatua awa e moni o te whai atu ia te outou a whai e tusalo outou whaatua ma le fuora sinapi e whai
e whai atu au tau i le nei maunga, alu atu ia oe i le la mea, o na alu atu wai lea, e lea i fo i se mea tau te le mawhaia. A ua nā o le tatalo male anapongi, e o ese ai mea whaape nā. So, e to o tele nise whai mai a te hau, o le tatalo male anapongi, e o ese ai, e alu ese ai le anganga. Lena tūri e Yesu. A tatou whai tau atu i, e le anapongi Yesu e kuri le anganga la. So, e le o le tali ai e Yesu na tali ai, le tupulanga le whaatuatua o le kali o le whaakuku, ai se ale mea wala inga o na le fia Yesu i lana au so pe a whai na te iloa, e le ma whai na au so o na whaamalo lo le kamakikira. O lona winga, o le ale kei me koe anga pongi ai. Amen. O le ale kei me koe o, ele au so e anga pongi pe a whai lailo Yesu, o le ngalakur ka malo, wha malo lo, i kei mea lea vaku o le malo lo, a vaku lo yanga ia. O le ale kei me koe o, ele au so e anga pongi, mo mailora ia koe kalo e wha malo lo. Pe a whai o le context na se ilonga e anga pongi, ngā kua o mailora ia kuril ke mongi. O le winga o le whetalainga a Yesu, o le anapongi e alu ese mai ai le ola whapio pio. Ona foi wa le mawhaina ngā lue mai le mana o le atua, le na tātou whaitaua nei le tusia Efeso, le tusia Kalatia, e whete e na i le anganga o le atua male tuina naunga le tino. O la lava i le ola whapio pio i le au so. E le o mawhai launa i le tumu ato o le atua, e le o mawhai fuina ngā lue mai i le atua. O le mafua anga le nā, wa le mawhai ei ona wha amalolo. Wai, o le uwhai mai Yesu i, a wana o tatalo male ana pongi o e sei mea wha pēnā. Ai se hale mea wale fia ai rungo o kakaunga malama Yesu mai, o le whako asa ungiar ka maloa lea. E le mawhai au so ongo ea, whai se anga pongi se koru aso, le keimi lea koe o mai ai, no. Awa makwa i le fia Yesu wa mai, o tali atu Yesu o whape atu, le tupulanga le wha atua ma le wha pio. O le fia Yesu le au so o ino wa avatu le kamare le imalolo i langa au so o ilo Yesu, o le mea lae wha pio i langa au so o fuanga le mawhaina nga lue le mana o le atua. Amen. A o lea loa la, fo mai lo Yesu i, na o le tatalo ma le anapongi o e sei mea wha pēnā. Na o le anapongi a mar tatalo. Ave esea mea wha pio o tātou wola mo langa. Tātou wola leo la discipline pe o le apostolo. Ia wha manuia le atua. Le nea fiafi a tonu fisosoare tātou mata upu. Ia tatala fo i o mata ina ia mawhai o na auina oe i le hafionga pa ia le atua. Le nea fiafi mai sele na lua lo nganga pa ia whaatu muina oe le nganga o le ki le na le nea fiafi ia whaapeo no o tātou le la asanga e whaatu muina i tātou le nganga o le atua. E whaonga ina i tātou i so se fe au ma so se tiu te peo Paulo. Ia ma le to tele le au pa ia o le tusu pa ia. To tele fo tangata, you know, I can name you the list of kangaka whaonga le atua in a really high level o le spiritual whaonga ino lato wola whaaleanganga. Talo fo ia whapena fo i tātou. Amen. Tātou ifo matalo le tuol mātou tamā whaaftai lau upu, to e whaamanatu, ia te i mātou le nei a fiafi, ia le ngalue ma le whaatu muino mātou tangata i le mana o la ua fio, au mātou sāuni, e whaapeona mātou tuputupulo mātou wola whaaleanganga manau e whaonga ina i mātou, tama tatalo i la ua fio o mātou wo le anapongi ma tatalo, e ave e sea itu ina naunga malo mātou wola māsalo malo mātou wola whaapio pio, ina ia mawhai o na ngalue mai le mana o la ua fio, ina ia mawhai o na whaonga ina i mātou, i le isi la sanga maualunga, o le ngalue leo le mana o la ua fio i o mātou wola, tatalo lea ma leo lenga i a te oilo mātou tuatu ma watu lo vi inga. Nei ma se o le whaavau lava ono o Yesu Keriso o le mavala au atuai nei. Amene. Ia o le tātou plokalamena nei fiafi. Ta tonu o wa whaamanuia ina o i le upu a le atua. Talo i le atua taita i atu loutu soifua. Ia malo nei ola ia i le mai aso fau. I tātou wa ongotu spaia, talo i le atua i le mana o lana upu, ia me se foi wa o ina oi i lana fionga nei a fiafi i le tumu ato o le atua i ato oi.
a tala nolo i le upu tumu o lona winga e utu. E utu oe ina ia tumu pe o le ipu. E ile vai fo ile ona utu la ia ona fa solo la ia ina tumu le ipu. Fa pena fo ila le nganga pa ia te oile nganga o le Atua, ia te oile nganga o le poto ma le malama le nganga o le faalinga, le nganga o le malosi, le nganga o le malama ma le nganga o le matau o le Atua ia iai umailunga ia te oe. Amen. Ina ia mawhai o na ho le isi la asanga. Ai le mawhai fo i pe a whai e tea alu mua i le Anapogi. O ani vaivainga manitu ina naunga o ia te oe. Alu e whaato i lalo. Whaato i lalo i le Anapogi ma le tatalo. Ina ia mawhai o na si iti alo tūlanga i le isi la asanga o lau ola manu mahalo. Whamanu ia le atua i lau sāvalinga. O le tātou a onga na nea fiafi le tātou Anapogi. Totonu ia wawhai lea maai molo wa fiafi. Whamanu ia tele le atua. I lau sāvalinga le nei vai yaso tātou soi whailoha i o Kevin Oluiva le nei. Alofa tele mo o tau. Wha soi fua ia. Love you guys.